again registering farmers so that we can give you support as government for you to support our production. Na mimi nauliza viongozi wenzangu, let us assist farmers tuhakikisha kwamba hizo mbolea inafika mahali mkulima anaweza kuzipata. Naguo mwena-ini wa guthondekwo kwa mieke ya mawira, Ruto ndanatigana thutha harĩ kũhũrĩra ndebe mũbango wa waki wa nyũmba cia raithi, akiuga atĩ ĩno nĩyo njĩra ya gũthondekera mbeũ njĩthĩ mawĩra. Wizara isukume ifike at least 3,000 or 4,000 houses, the first ones in Kisii. Nataka viongozi wote wanisaidie, tushirikiane. Mahali ardhi imepatikana, tuungane. County watusaidie approvals. Na kurumirira miario ya mutongoria wa mwahu wa mung'ethaniro ni